Usembun bitrang ba kejelau ba persatuan tensong mentak siu la ai ke cingkular hakinong ilam ka Meghalaya SSA School Association ba ka sarkar jelak la depan thau ya ka search committee ya ka balakli do chief secretary bantung yu chairman ba ya ki khot trong ka education commission habai kerambat kilap thai khobor hadian bekilami hak jinglei bani kundu yu ba persatuan u president ka association u ba Aristotle Rambai ulong ba ka jelang ba usembun bitrang ba ulong ba hak khandai terik nai weng ka jelang kan hun menteri sarkar kala ai ke jingmandur pandan no da state education commission but hakabai dei bat kani ka sarkar kala debru banthau ya ka search committee ya ka balakli do chief secretary mentakasngi kala don ka jing kendo jungi hapdeng jungi bat di deputy CM sa preston tensong kidon arbenta ki bangi discuss kabanong kong kalau nak kalian jungi ki noi kai SSA ngi penpau ya ka jing sungu ya ka MDE government under the leadership jong chief minister Sir Konrad K Sangma bat kumjuru ya ka initiatives kebala shim da deputy chief minister isa preston tensong hakabai dei ban constitute ya ka state education commission try bi kan ma baro ma agato ko por bagi penlong ya ka jingi ki hang te ha parking lot additional secretariat hakabana galiang jong ka government lengba deputy chief minister sa preston tensong kila khot yang i sa kami jingi kren hak arpui trik jong bran Julai arja poat barhaka tu ka jingi kren jongi tu ka jingi kendo jongi nakaliang jong deputy CM ila ai commitment ini ba ya ki issue jongi kata ya ka enhancement of salary pat kum juru na mantaban merge dan ban chief ya baro kino hikai SSA na po state implementation society sa po state education department on regular basis on address da ka state education commission kabakin sa tung ti ko bakalong menta aku ba pilih hi bahaka khandai trik jong 9 November nakaliang jong ka cabinet kala ai ya ka approval ban constitute ya ka state education commission te halor gane nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association on behalf of all SSA teachers in the state of Meghalaya ngiwan ban ai ku bei kerpang ya ka MDE government halor gane kabar ngilai keren badi honorable deputy chief minister ba lakno bakin penkloy ban appoint new chairperson bat kumjuro yakin members jong ni commission te nakaliang jong i deputy chief minister badon brom ila pentip yangi managaliang jong government kala de bantung ya ka search committee kebala kli don chief secretary but akini kindet por kan sala ban tung na ni penbana ya chairperson berkumjuro ya members jong ka state education commission nakaliang jong ite ngi be ka jing start jong ka government ngi suto ba ngi le kren ka jing kren ba ngi nong ni na ban yo ki kilong ki export ma ka bai dei bar ka education dei ban chutung de ki bom don link bar ka education namar ba ka bai ban atung ni ki export ki batip ki education kana kin suto ki jing ya jong ki no kai aduh kan nak lagi kipiti bagani ka commission kanirap ye kino kai ai kumpa kalong mentama this is the first state education commission ma ini kisan paus nembala ladem te ngikimi lenti pada kajingwan jong kani ka commission kan address shibo ni kajing e jong iki no kai ngiyo ban pensengau ka commission ngiyo ban peni ki document station ki jong i ban kumta terter ngikimi lenti pada kajing don ka commission at least dalam 100% ban solve ya ke problem jong iki no kai at least kala ban is mo kendiat ya ka kajing e jong iki no kai ka jelam Meghalaya bro wai commitment ng TCM lalu tung haswa ban kurs ngamne adin jong election ya kata nak kalian cuba umla banong ai uang ka syong ka search committee di uang ba nak kalian juga government kalau tha ya ka search committee bahkan penkeluar ka bala ka bai de bahkan kata ate sa sekoi dang don ngai bani ya discuss so kumba la penken mau di TCM ka bai de batka pending salary jongi mentama jong penai Oktober November mana kalian tungi ila ai commitment ban pelai shua Christmas timta ila yatu hangi akan jing don kat lang do jong state education isa ambros ila penting ba menin kala don kata jing yong bat ka finance department bat nak kalian jong ka finance department kala ai ya ka commitment bahkan sepelai no ya kan ni kata lop jungi kata Oktober November ba before Christmas MP kai ka ba pelong yingi ki no hika SSA ban kendo yo deputy CM hak ka jong education minister kumba pilio ai ma hak to ko por bangi yaki mano ba address ya kan issue jungi
Tingi bodin be ya utau ba address ki issue jungi. Kuno ngen lek bodin show way pat ubom address ki issue jungi kino hingga sesi. Tikacing wan jungi namar kamde kasin ke banongkong mentangi wani kendo yu di TCM. Kini ki por bala adep sedin ngelawan kendo hagilai sausin. Bani keren kini ki kam ya bodin nak ke por sekepor. Te kalong kata ika papelong ini ban kendo i di TCM kalong ba new i ba ka inisiatif si ba chimkia isu jungi kawan nak dia jungi di TCM.